Galenika fitofarmacija preporučuje. S obzirom da nam se vrlo brzo bliži optimalni period setve ozime pšenice, jako je bitno da se odlučimo za adekvatnu sortu jer je to prvi korak ka ostvarenju visokih prinosa i u narednoj godini. Avenue je najranija sorta pšenice na tržištu naše zemlje. Radi se o jednoj od najpopularnijih i najprodavanijih sorti pšenice na domaćem tržištu. Žetva pšenice Avenue počinje praktično odmah nakon žetve ječmova. Jedna od prednosti ove sorte ogleda se u tome što u zimskim mesecima na temperaturama od 5 stepeni i više sorta Avenue nastavlja svoj porast i to joj na proleće omogućuje da kroz fenofazu cvetanja prolazi ranije, u povoljnijim vremenskim uslovima, kada su temperature još uvek ne tako visoke, a vlaga u zemljištu pristupačnija biljkama. Upravo u takvim uslovima sorta Avenue dobro naliva zrno i na taj način ostvaruje visoke prinose koji se iz godine u godinu ponavljaju.